Kardom aprang sinoris today news kilang aradon apang semi kardom pipa peglo kardom. Pini berta than bang nilimen sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arj ponita. Sing narhem men amat me chopidet. Kanghu kya hindo bonta me ki chokya hinave. Lason sila khain ko rapho Nilip constituency ki parlo Joki hola Paniram Singnar arong amikar Amar Singnar ahem men me chopidet pena jok non ki kisung thektik ampillo. Lapen kedo ki thaga tim ta avelo. Lapen ki choji ki junji son anta avipinlo. Lapen nona por arbi loma ki jang lapen tangkan ta ve lapen osumaratum hafyalia satlang tok bom lapen kitaban ta michula bajo osumaratum loka chilang phanta kitab avidet lo. Lapen ampar da document sa hai anta minang chopila blopusi kisung ki phove ka hem tu na tumpen ningduk peng chuning rilo. La si team karbeng long CM lapen local amisi pobitro rong pe tumaphan nang nona mat nang rap ikbek tha pusi chuning report. Totang tialang tumpen kaning jalam thele arju panlo nai. Nilip Chokiola pen Harbaman Rongpi report Northeast Today News. To pini nilip tum he makoto na lambang ke nilita adap thorplu pen lang chunglu jing thi pen suka mi che thordam pen an tun lo che an dip check pen so bang ke robor kara dandam joilo jor pan bang tunda prang lo mani li bang pumi thor te kang hi suka na bang mi thor te kang lo ama sini li bang hana ko sapurina han ki churi dam joilo amang ke nili sopo bang ke uniform ching thang bom lo o pai jo em pa ituma hem ke mi chodalo pulo angke nili bang ka tu ko ve phanda arab dun tha ja ho pulo nili bang tong the delo sapuri si do koklo amai ninge khala ajek tum bang ke gas do pu nili tum gas ke do satami nili tum jang thuwe so dak cheklo jonne dolo satami gas do pa joini pe mak suman tum pet dun pe sami item ke biplak lo ama si nili nang le an si gas jang thuwe pan si kusumana tum bang ke chi jokon lang pini chordon le he ama se he ma bang ke rab dun un edelo mi pi ke thodo an bang ke nili nang sili an bang ke lepen dokumen ason ta smart ma dokumen anta so erlo lepen hem sor nili bang jini tinila jarong bang no nili chiri dam lo jarong alo nili dokumen bang do che lan velum ke per thian bang ke jo basi selo paleng arna ka tu ka via velu nang lihen pen la local MC fan pen ipu dung to manang lihen ba nili pu bang ke local MDC fans tame nili tum jo ke sung ama si se parpik lo poi nang ravek tu posinili hin bang ke chuning rilo kadu ko fan CM fans tame kadu ko fans tame chuning rilo nili hin ben bang ke nili ke sung binong binang lo no bini an bang ke nili la an si nilam thing ton kok lo Birla pen rong plim plam Habjan Road ka chelenga tuwara long ang bong chitim chit ligbu ke do koga jog gari motor ka chelenga phan rata kisung do koklo. Lasi prabjin lahai huyali ke wak repairing chia phan chuni report. Labang so non phere mimya kisung aliang bong chitim chit ke wak adim laki idisa jera dung het to work from thom along sam kro arong along hinlo difu pen Dominic Teron Northeast Today News. রাস্তাঘাট বহুত বেয়া আছে মই 5টা বজাত ওলাইছো ডিপুৰ পৰা ইয়াতে আহিলো আহতে ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে গাড়ীটো ফাঁচি গ'ল ক'ত যাব এতিয়া বেয়া পুৰা বেয়াই হৈ গ'ল ক'ত যাব মই ডিমাপুৰ যাম ক'ত পৰা আহিছো এই বলমপুৰৰ পৰা 5টা বজাত আহিলো ৰাস্তা পুৰা মাজতে পুৰা ৰাস্তাটো বেয়া ইমান টাইমৰ পৰা ৰখি আছে কিবা জিচিবি নাই কিবা নাই আমাৰ মন কিমান প্ৰব্লেম হৈ আছে Free health checkup camp Upper Dahuri open stage men hansia long akijoy pen do wai hai hui ki ron pon lakhain ko ratrok dor bagori constituency ke parlo Upper Dahuri open stage men hansia long bang pharohini sose kibi ki thi sarphi sarphu atuma phan akijoy pen do wai ron pon bangso along jasamet Dahuri model hospital rongbong kha talong doctor staff atum don pen a joksi chupatir pi pon Sonse Prime Minister Narendra Modi am hangki thek arani pen pachiton dunsi free health checkup camp ajay megding ponlo ake joy pen se sitami langpon pressure checkup sugar ki so tum phanta checkup onsi kiso dera tuma phanta mi BGP dunlo anparda kiso dera tuma phan pusita dowaya ki joy pen pidunlo anparda center committee mahila tum sitami RDP dun Daithor town committee ward commissioner kache singh RP
lapen upper daihuri BJP local committee atum sita chitong dun pen bangso free health checkup camp along RDP dun center committee mahila atum laki Alice Teron P Pranita Kiling P Kavi Teron P Roman Chakrawarti Mark Gold Crow Pranjal Diori Minder Inti Risim Crow Anparta Asha Nurse atum sitami mithang asai chipachundun bangso free health checkup camp a jaimek mesen pen pachun ponlo news report Northeast Today News Litum media pan akero pilo pini nang litum afan nilitum labangso Karbi Anglong mate lada Duar Baguri constituency along nilitum Kachinghon Prime Minister Narendra Modi sir alangli mahangkit hek arni kedam tang tarik krit roxy arni alangli labangso pir thelong amhang theklo alangli mahangkit hek arni amen pen kidum kelak arada tumaphan alangli Kachinghon pik ajoini doktor keli un eadim konatma rong atok anu doktor keli un ipinadim along alangli Kachinghon penajok alangli rong atok anu labang so si kelang aphan akijoy pen alangli hin pen doktor lapen nurse staff tumaphan alangli nang chetoilo la soposi pini ladak dor bogori angkang along sitami tang te pini ber ta kelan si kanton pe lo do mi thang me kardo